Dimbola may viti, nak na siya matikumay, dimbola may Australia, dimbola may Amerika. Sabi nak wale nimbula binaka na viokani ni sema tikumana ka vinikua nitakini ni mbula binaka tiko mai viti singa bakarombu ketingo mai viti o tiko na ono na 5 miniti o klasa wiki muni ni sena suka tiko mbeka mai na daka sena boli klani ndoni tiko ngona kena daka tiko na lockdown se songo tumbu tiko mai suba kena sa no sorry nitaki ni na baka mureti ko na itubo sa tukun chuka na tambata ni mbula nitaki ni na bosote tiko nangona ndren dala ko rumo tiko ngo me baka ngandare tiko na sona bese burubura ni ra songo tumbu ka sangai me baka lele taki na bila kayaki lele talanga na kenantewa na mate na mon ni mate ko ngana kin sa kresar ngan kin baka bimbi weekend na be bubali weekend na ni tumbu menda wasarangan ni biba kongi tibir na lubenta don din na rendre ni ra tukun bir merchuk na bandoi pale ni seka ni mata weekend ya ni taki ni na rongo na kaji men na tumata ka nimbula and then wakongeti menda bakumureti ko na be kai tu na kitumai balet na nonton bula e kambimbi ke bukan na tagumaka na nonda lomani bubali matanga toro mandar kene varitaki en ratal nga weekend menda na numira na bewakani na buno tiko tiko ena doni tiko vinaka bagalib sara na bito politiko en non de tostos chiko na bakingo en total mbeka na bakin rendre sang wala nga ibiti en na biese burubura antare tiko na rendre sa tabi indietiko sa bit sanga bulu na undolu na nraw baka undolu na leo ni bono era sama baka din kung kina kritikin kina na ker mol lumo menta marro sarangan na nonton bula menta kanina kakarang bulang-bula ngunuway baka levu kaya baka rani sotal nga ngunuway baka viti sa kaya ngono beka ngo do tukunitusan na ipasabas beka na prevention is better than cure o kala na beka bono batu yan iya na maro sar weekend na makarong ti kumeni kuwa ni samito mani talengo do talen na matabitalan no ano buku ni Tapioca Growers Association and the maro taksar baka levu ni do na vidan la mata wala ti kungo tondong ali chukumay na leo ni Tapioca Growers Association merto may bulang di kenta ano buku ni Sasanga ni Toso ni Taytay nakena baka nga tagi ng gele na buku ni Raway Lavo leo mo saraka iya do talaga naka
enda maru ta kavale buni wir sarangan turanga maramer tomat ta kachikumain na leoni sogo ni Tabiok Growers Association do manangana kambimbi nirto ngole mai menda mai bikilai gai da bute ni bango na kanra sala kilanga da bute bango sem tu kana kila bina kana turanga ngor turanga ni bono batu sema mbula sarti ngo keneno yang totoko la kem so na sema baya enda gai merawate ni tamai so tu ngo ni batu kita marti ko yani na leni timi mai Hawaii nene to seleti ko ni batu ngo menda bikilai menda vital no talangakin yana tikini ngonongo menda wakumbula sarbe semi tukana leo tiko ni nondo committee na Tabiok Growers Association malwambula semi Pulunaka tati wambula taltunga ni bikim dona leo ni timi ni talono with Dr. T doting gormay na yan waturanga Hawaii obia wambula talanga be rikeda na biokani Rabi to kon chigumay na sema bata chigumay kikendo to na bata ngo ni wala mata. Wambula chigani kito wambula chigani go tampi tongo nungule ni wale. Pero wambula chigani bikim to doko na gununga ni tingumay kina na mumikuwa. Naka vale besar totoka baka otin na nomro bito kon chukmae baka biotin naka vale besar Mrs. Tukana na yalo binaka ke na yalo ni bito koni vir na dui watinda vir na nonda ulu ni vale baleta ke baka sega na nonda bito koni na sega talangani tos binaka na nonda tos da maru takatsar ni totoka na nomu ni bito koni tikumai binaka baka le malo baka le besar yana tikini ngona ena kabinangan ni kuwa eda na rongo itala no tiko ngwa bakasarangan itu kuni seda na tanto rongo itala no na ngona seta kala lekina na ngona tanto ka mekina seber mate ni vital no mate semio bakasa bakalisolistale dona lube ngone lewa bitar tar chumi biao ena YouTube na kana sambiu ta kana video dona kana kera tariko ya semi na numitalan no pamadal ta kachuk ko isa o ronga tarchuk na nomro vital no ki nongkuta tareu saranga vale mbalet ni lebu na kay waseu ko au sanga ronga tu bandu tare ko vale na nomu ni susu ta kemenan rendre oni setap men ngono si oni se dorbo lelekin ronin total manda na nomuni pakamatana leka nga setap manda na nomurai na ngon saut kina na dorbital no na mateni ngona dara kawan ni bia varita kasi sombe karbitar tara ni vikimuni iyo tomanda Dr. T nonan tambe to ngo renjini o krebu amen tambe to ke dena la ko talando angu bosa bogavici mena bandun tun pegi aku kaya so au satun abian ro ko wango sen tapi to kikir de la ko simpilando apa sebab cinta ngai dun rubio Dr. T mona kupi utin obia Dr. T to manda rua serngaya non dorbital no na dabana rona bula sawocia rua na ya 5 na minutes Sandu ataman tal nombala untuk apa lah tenang mana? Iya usakira mendoruna kunyi ni ruaya uan nontor bibu sagin nam kayak bini kuan. Dorusana musuh ke kota tahu balela ya. Tumanda. Kunilag. Dr. T. Nasingan ni kuat. Endo nasingan bibi nasingan ni kuat. Iviti ngone ketini kapan ni bulo kome. Bon nang narwana no makina na kay Israeli na nona sa toyo buta kitale na matentu wo ma Israeli ni wote ronondol na ba erwana no machiko na singani kwa iya na vakataka ro ka bachikong kori mai Hawaii nomro bakam bulong takatali ti na nonda boso bakapiti nonda ito bakapiti nonda wili bakapiti so tabi nakasartunga na singani kwa Selain yang bagi kini kawalu 50 ati kawalikin na may Israeli endo na turangan na dana Eliezer ben Yehuda go na turang ako apakang bulong takatale na non robosa
bagai turiu. Pasara pas tu kino ko Israel. Hebrew. Aturan ako. Nakabo tanga watakabo ko Israeli. Untuk sahabat dorcingko. Santo na kanan ko talita kanang dore na wili-wili ko bici. So na snippet sunro do ako ticumay. Nabula ko. So na kamen balatan ng togo na ituke ko ganda kilaitan itu kina. Doon na kena do maro kina nelong. O maro ta valeu sana. Sanggay bata ba? Wera na nalubianda, wera na satu inabe matintutan taleso Sanggay bata na talita ka nakandro sando suleti umay mibuli kino kiman. Okay. Tanalisma dan numtar. Kalau londor geru talea wa kay ni kuat. Kami sangat tolu. Naka, iya. Ni woti na nondar vital non singa. Iya. Buan naka na levo ni messenger wa ko mebio. Nakanda numutunga ni singido nakae no we take for granted. Nakanda numutunga ko karara tunga bango. Minta romoda na nondra email mai nondra message mai o sangai batula mo santo nakabinaka menda mai talon no tumandanga mental no takan pula Dreni kain lako sobo mai nonda tumbu lagi mai kina nonda samai ngolani buli university da wase nasasanga da bandali rawata. Wango anto nakabina nakana daga chungo anto daga chungo na biutin gor mai Hawaii. Obyo babin binakin wale weekend raw. Malo. Iya. Malo besar, sebenarnya kembali. Untuk dia nakabinakai, nanti may bitalan no anda biwasi di satu na ibata-bata bangguay na mona liba-liba na ibola mata. Siya kan isomia, dora kambing bimba nga menda may sota menda wikilay. Doon dia na ngun salbinak. Nakabakal besar na bikim doon na Leonita Bioco Gross Association na nung dusulito na nung dungunay. Menda may sota. Doon matang na biba kararamat kilib. Bikin mami na liway biti, bikin may manangan na osakaw kay mami na vangel na liwning gele tu iyo kada totongal mi yan to sa kalungat ni da may do ni reson na biwekan ni ratu biti lewu ibano lewu tu na nonra ay soli lewu ng gele iya o kito sarawat ko kim do itamba na lew ni so dum do ngol ibano libro ni tamo takamanda na mundo ngol ay ibano lewu sem Naka tadi dona lako bina kana kito lakina na sabi dona bulong ko na nito ngolay bunoleb gayba na koloko ya sakeli tu bangona ben sarto pondo tumikina taito tambaleka o Angela o Pane Michael Maxiale isikeli tuku sarto ka kito sala ko Kito bondo na wanga men natowi kito ngole number 8 so 1 o'clock sambimbi may natowi gay di 1 o'clock kito sakel to number 8 kito ngole sara kinanona koro na ital ngasi lebu ni CMF Church Reverend Suliasi Kurlo na koro ya ona bave Isang ni awasar may na wabu may nabuwalo ibibia rotong dengan na kilomita umurin na sana mataw. Ke umurin na sana mawi o sa ngoli siyang gangga. Umurin na sana mataw. Bunoy ay chikin na Korea. Kituloy ba yadong bosi kya? Yado na kitu bosa kere rotong begal lendonan rawera chikilo mani hall. Donan raw. Santo na bibawang gichi lebu wikito Dr. T. Niwotia era leon sa mabul kawalo era sign up mera sa
Mersalewen na isong ni Tapioca Growers Association. Ono sa ngabul kawalo. Wili-wili liw. Kaman wili-wili daw. May nandun raw juga review kan itu. Iyero na ko may nabi koro-koro may buah. Kuasa may songko ni bato kina. Kito ala ko juga baleta niya sulia ngamin na tango nona bisureti nang kasle ni CMR. Ko kito ngol na bawalo. May nababe may kito sanggay ngol taksar ki labas. Yan lang juga sasing totol na lang ko beleta ni Sando na dito le uci ga berarti nilututu naman sala may seganga ki labas. Na dito ay boleh ni dona wo mi mama ni tolo ko uci. Kitong gaya ni ilabas sa. Ako le tombe kana bitu kitong gali pa ako ko siga na bong. Dona kor boleh ka labas na dana na sekula. Iyo kita gaya ni ka le vida ngarto tipi karto le rusang bulung ngarto to ka kita le ba kan bose le na taro le utang na taro may nababe le na taro na sekula tutal nga na bati tinggan no no kede kita lap kina ena tunga na bati tinggan beletin sa le na ilaw bango iya sala ko je iliu sanggay lakot may so sanggay ni Twitter nga mi kito da kawan ni Twitter kito ba matalangan go na kakito na takawa go na kakito singran takawa sanangay batong aver na do titi sa taba meron ngay ba watu lewakin di masa iyo kito mo di lapasa mata kali lain singa bagarumbu ka kito sa ngole listali siyangangka. Siyangangka ko ata kay na police station may namburi no na police station may siyangangka. Isibin donan raw wambo te isibin donan raw kuin na lomani hole amplete ni sinay loma sangay sinay to itu. Namburi kita. Lew talaga na taro bibinang sarangay bariting migran. Sa watia kito sanggay ngoli sombi sabsabu singa barom bugo chinga o chinga na nito bibara ramta ki sanganga kito ngoli sombi sabsabu. Matagal ilay ni sing waruay kito baya ko pastal may sabsabu. Ndo nang kabina kabineta gue tumbukoso Bose tumbu kosong gue sih bose menda na puga juga ini me dona bulu mengko rona bulu mengko mengasin ambo itu ya pengen nempo walu sanggai tumbu mekia nempose mau mekia lautal mik iyo toto na lele buni na bose ada kai sabsabu ba dorinan to Menurut wala na tamongo song pa marama de konro totoka doon na bure totoka tundo da kay reda so butubango na tao ni may sabsabu nawi na to bekale dim sa bulong bekara la pa na singa Yan doon na kay bawang na lu kito belet ni kito sare dan non rasang gachi na lu ni bunwa. Iya. Sarang gachi saranga sang gati saranga may punya lon ram merasa pangatakan non renggeli. Iya. Zona non ram gachi ya sama ibawu na may kito sa sabi bawang gitster nga ba lim sarbi kito na lemino pati yo si titi o sa bawang gitster nga yo non sa labit ng elon mera lista liki non regel mera tian non regel yo erna to titi mer titi value tal Ibi bang gitser nga bikito.
Sa totoo ka sarangay bakando na tamay ni bulali buno nam doli rongo ta sarangay na tomon ran na liuni benua gara taromani Iya, to santa bisar tunga to so manonon taru do kanon ramaraw. di na sarang. Doon na kanon ramaraw, maraw lebu sarang. Iya, doon na kain Oyaw manta oyaw personally oyaw Iya. maguray oyaw kito sa bimbi may sabsabu mi kito sa lista may banggoy ng buwalo kito na lag may banggoy siyang gangga. Na bining gele nang gele kwera tumbutukin na kwera ti tango Nandobo? tindo Tindo. iyo kwera tindo tukin sa luto na lisi Ay. Pero tubuo tunga oh sakto to sarang na long kumpleto ni kilao na ilabo nga tunggo Yan saranga. milioni saranga milioni tunggo iyo dono kuno ya usale rili kino ni senganga sambung dona sambung dua saranga kuno vinak ya sa lutungan sa ni sa ochingan nonra tindo bu sa kami siang ni ngalileta na lonra sa rabulin bakan na luganra sa rabimbi to kin nonra pam nonra tete dara la konde ya buno sarangaya keto sanan mungkin kito ni na tabioka grow association sana ba undo na buno binaka Mele vaya utagi na lako bungo me vaya utagi sarami bunole bumbeleta ni dona tamani gelele wer tumi kya kar sing banga tagtu Sa. iyo beleta ni sing tal na lita da bungo na bunikaw lele sing lita bunikaw siya Satu ratu sa baka ngetek ratu na gori sa ratu ko tu nang kele benando sa rarong. gori sarang Yung mga utawang bitang nung gumeo sambo le to release tumantangaya ni se vida ayaka chini ayaka se vida me dale sangatum ada tite ni satu misi ne okay kan kanto buli misi ni yanta sanga manta ne dale tiya Kantin saranga dal taman ni bulalewe iya ni bira matangana ngali cuk memer me batataru bungo bira sara kilana pakai ngata kinggele yang gue bisa ungan na kaite me na tendo se na tetal sona gue mesara rema na tabioka na kena rambai lewu na bira kanta bulita ciko na kaya ngakin totok ya Dr. T ala kongko na song butu pa la chingo na misana na curfew sala mo na chinkal do na clock ko me ado na bana singa Anjena. Ya sa domingo kito tavio ka flower. Chinkal 5 na kg na kito tavio ka flower sa tunggo. Wow, reza. Sa totok saranga. Kembal sana la to saranga na baba bini misis tukan ngor. Totok. Iya. Sa rere binaka na sarapa chukayan na bima tanggali doriti. Babi ni binak chukayan ni be Michael Maxiale, virtual ni Timothy to tambaleka. We Ratu Jorayawang ko sa narasaranga from the Tukan Bakery sa Toto Kasaranga. Iyo, and dua na lenga ni tayo ka flower ni oyo do to take pancake nga oyo do kena do to take pancake. Iyo na tayo ka flower siya ni singi kena mesa na pancake na pancake na separate na paiklet se roti se mbani se skoni se keke se pae ya evina kakin iyo ke waka mo mix taka mo ngai to bule mo to te pancake iyo bro ena singa ni vinak sar Sana bebe dotal recipe mo ya Totoka. Oh, reida. Sando na tamani buli lebo na numutukul chukumaya na song butu sada katikong go semi o makasam taksar na mundo mo lebo no lebo.
rede na totoko ni nomu to bisi ko ya lesar ngame ya sata kana songombut totoko sar Iya. Yung doon nga nakinalengga Dr. Tim baleta ni na ingangi ko ang ingangi kina na tapioca flour chico idolo suba don yo na buno la kumi kina tapioca may sana may sawani na boda chico may wala kaya andita kompau don iyo ngai so tanang era taka chico na ingangi era chico may sana so sangkai me babu na tunggo me sabe ngutu na ingangi ni ingangi ni tapioca baleta ni misale ruang aero chicken kebo kamu iyo ruang teng roti ngono iyo sama ni song tukin ama ni sangan ni may tao tukin nganggi tapioca na flour iyo iya ando na kana lenga pa na may songo kami lang mo na lockdown na big zones sama ibabu na kina Mikito may songo takino na ingangi. Iyo. Yung flower ko ikomi wasang ko na flower ko singangi wo simber kito lago kunoli. Don bina. Ironele roya ko ro chuko na ingangi ro rede chunga me ro rede ni sama kitiko me. Iyo. Tango makitiko. Iyo. Beleta ni na tagyo kali na via lele uto kana chuko na ingangi meron na takabo chuko na tagyo na via lele mambe. Iyo. Totoo sarang kami misarap chika na itambay. Ando naman na already chika na itambay. Bita na chika mayo Michael Maxiale. Erandar to kana kena isala. Erandar sarto kana kena isulu na rerebina kaninta sarabayani. Dari sarang ngaya ni sabak muri sarchika na health standard biak na kena dan wapirtani na kena tangumaki sa nanonra na chiko sabsabas yung tikong bulong-bulan na puno ni taka na ingangi totok. Iya, belat ni certified Yes. Ni via export takina na tapioca ni certified takina meal. Devo ka sing certified takina sing rani balang. So the na certification kwa kimami darkin na sala na glove ganlingan iya andina totoo sarang abi kimami na sar chiko yan kimami talitaka ni dareda ni kando tukunitiko kimami sarap chiko na itambang batalanga ni salita ko manababavi sarliwas yatal chiko meson na bekara bevitiko Totok baritang mga bira matang na bati tingga may pakau dia tukun cuka ya seme suara bati tingga ti kun dir sarapan na bekan biota ketiko na ubia woti kina na bakati tingga saya tak pernah menina no din sar ye nangonong ko dokter ti semper ni kito bita me bulta kina stoa sen don nova semper don kito se via to boleh cuma na kito Bukan untuk sarap na Shark Tank Dr. T. Untuk nawango orto Kevin O'Leary o Mark Cuban. Untuk orto kebuka kita sing talita kana tes ni kango kita nasivia invest na kango If we don't even like it, we won't invest. Yes. So ni kita satu boleh cuba kita sambo talita kasarana. Anto na kan itu talita kana na tapioca flour kina vika so endara ni kabakin. So yang mudang sawit sarana no kana flour buni menawit. Uci bandwa. Sa. Reda toto kasarana reda ni sare ta na nayangan ni falaongo siya nitutuwa ta kina kay ko tumenawit. Yun na to sa binaka pakalibsar na talon no biba kong geti na namdong waliban walevo klan ni weekend na ito kay na namdong bisi ko manangan na Leoni Tapioca Growers Association ito nang bulan levo ro ni kain ni dokota yan di bira ni nalibo na karbe tarong ito
di na nito na ngoni sale na ibola mata minta bitar tarkina o tia sangat dolori tipo o samsen pare tinito bita may sono video ni baka Iya, tarugir searchingan na turang maramar tiko ng buwas sa totoo kasarangan. di na sara. Dona dona timi sabon dona timi vinaka na timi go Dr. T. You know. Kami tu talangkorin na nito media liaison officer o taong gori Samson Paretti. So nakaya na kamo ko kitong na kitong kinruatale. Ya wana bitebyo ako na Dr. T. Kandin na. Ano na bitebyo ka sarangaya? Dono na. Iyo. Totoo ka. Ngayon ko na bitali di keve. Sanchi ko na communication sangga chiko bikim do na leoni committee ya do na hiro salam dangan ko no mo ni betevyo kana sole rani ba madal tak matanga baka tapos ko so nando ba kana no do project do kapati ko go serangoni kana nakachiko no songom butu tos chuk na no mo ni takaka to no mo timi ni sole. Dr. T na sole it's a software, eh? Right. It's a software. So kembali balik eu tumbe may lakyan ba si may bunong pala buat tosongan na bola sole na software coding. Okay, tumundangan na nunggu company software factory. Ruochi kona netu company dona software factory chingoi wiki cloud app laboratories me Papua New Guinea. May nam gulo machi na baksaochi kito sa taka tungay bale. Iyo. Sa taka tungay bale. Yes, so mitunga na rent na office sentu so mitunga kitong getulak ngayon office kaya kitong uling bossy. Ibaga siyang sarang doy lang na office. So kaya kito siya lockdown wanggo siya toso nga nanito rayda chiko na operation may new may tuang Rona Provident Fund may tuang 5 na kampanya may Samoa Development Bank, Samoa Housing, Samoa National Provident Fund, Samoa Insurance, Samoa Land Corporation, Tuvalu Provident Fund, Tuvalu Development Bank, Kiribati, Vanuatu, Solomon, Papua New Guinea, Fiji. Kito nakapatungay balik. Sing ni ang bikito lang tali bikito lang ko ka balik ni Where kita bika na system kito sa implementa ko pia kito ren support nga may nanetundu wibal. Isa. Iyo. Totoo kasarangan. Iyo. Doon din nakalungat ang live, Iyo. So nasole na nito sa nga chunggo kito wanduria da kana sole sa kito ka kabutungay laman ni bale. Iyo. Iba ta na mo ngole matangay panole no mo ngolay yung dola ko ng bawalo ilang base siya ganga eno son no mo baka matala membaletan na be kani no mo tambana ni no mo software go iyo busoran bo tarong ikim ni na buko ni noy ni tabo ning karabati ko me siya mabata kin na non retaro membaletan na tita bioka Lebsa nga Dr. T, lebsa nga ramay tarong so esar tunas nga rani kimam sa duren me kimam sa wangatak na sole. Isa, reda. Iyo, non rasa binakata, ni rasa rawira na yanga ni bikat kito nabudot na na features ni sole. Antiano. Iyo, kito sangke pa matalabira, kito sangke tuna si nangonong ko sa register na Sole Company Limited, na Sole Company Limited ko mena tarada ke na system go.
Sole is powered by Cloud Saver Social. Cloud Saver Social na mona libo-libo ni Sole. Cloud Saver Social. Cloud Saver Social na social, financial, and banking platform. Sa kito may balik katangan na ito na may Sole. Dito may raw. Sole may. Iyo. Register tayo na company na Sole. Dota ni amin company. Tignan na software factory. Sa register na Sole Company Limited. Sa register talaga na Sole Fiji Credit Union. Iyo. Boleta na Sole Company Limited. O pwede taratang nga na system. Wala na members. Watagir na daw titay. Wala na takavaka. Wala na daw bulbulitaki. Wala na ba ang business lalay. Wala na member ni Sole Fiji Credit Union. Kaya baka yung ataka na Sole system. May ba't ko yan na tubo-tuba. Wala tayo sing ni na Sole Company Limited fintech o kwa. Financial institution of Sole Company Limited. O Sole Credit Union a financial institution. O kwa araw ni dakawa na kaya na Sole loan, na savings, na transfer, na kaya na transfer tagi na ilabo. Go nakakit ko renta kaba na Fiji Sole Fiji Credit Union. Ta register ya top tati. Doon nakalewo kito da kaba. Yeah. Ito na lew ni committee ni Sole Company Limited. Yeah. Kito sa dingitaka en doon na marama may tambe may CEO ni Sole Company Limited. Iyo. So, namaramang bekang gondo si madalon do na klase siya nga. Mrs. Merea Bola. Gondo namarama ni Maduata. Marama ni Maduata. Doon na kinandaw ko ay na capital markets. Avaka talangay na Reserve Bank of Fiji. Doon na kinandaw ni Bakasala na kikabay labo. Very qualified, very experienced. O kung kito sa anting tagi ko may CEO ni Sole Company Limited. Iyo, ayan doon na kamba levo kito sa Kalawara naman ko. Baleta nung nakito website kito sanggay tumo main doon na baleta na system ko na pangatag nga bale na marama. Baleta na Sole budgeting system ni andor nang gaylakowen na features Doon. Kito na numo kito ni na system ko na bagangatag nga balew na marama. Baleta nga na marama ko reda chigo na ilaw na kena na so minikan kena garabi na Sony Vale, na Sony Kakana, na Sony wanda ni Basi na kinabi kaso Doon nagigituan niya ni Dorsana Vital no Chingo. Sangga kung ano may kina singibin na kami dobi kito na naturang may naliuta na company ko. Tula ko na tuwang garama doon na marama qualified experience doon na kyanan daw gay lago tumay na marambo. This is Merea Bola. Marama ni Maduata. Singa ni Torwabi nakanakorda ko may Maduata. Maybe doon na ngono sana establish kina na Sole and sana gay Vital mo. May kadilunay doon na mong Vital mo. Doon. Iyo. Totoo ka sarana.
Teman kalau ngata lewe ni nona duru mena maramango pabi ni binak tayo mabi kim do nona mundole ni tim ni sole ni duru ni reida ni baka ni undi ba matal tanggoro kim mangana maramay ring karabati ko ng bula baka labo ni do na bubale looking at budgets and savings na pe kakaya do na raya waya ni do jigita kan do nga na marami na kilabi na ko ni wale-wale ni bikal matanga ita kabati ko ng bula matanga baka marami sangay wale may ena bingarabi ni nomundo tambanan ko totoo ka baka ito na taro ngoli chukumengo tarong chikango kemo kain dua may volita kay tin kalima na tani na tapioca na duro may bakataba na sole ena buku ni sende ena rawata na turangan ko mena tin kalima na tanya na tama na nomundo rarosar belata ni nakena transfer tagi nei labo sing do na cash sing do na nochi me na soliani bango sen o transfer tamas sa bolingango sa transfer tagi ni gori $460 per ton multiplied by 15 transfer yani na nona sole account yun do na tarwina kan baleta nangone na loga nikin na ilawa ya nona account de sana ngay binda e ngo tor sa land sa rokenda rumbo it's okay tor land de bango Kari kunilengan saya ben ni labongo ena automatic nga na kena na bindai nei lavo kina be wasi ni account de dava ko embitu tu sandina no kenda nga bate kenda na bitu wango okay ke baka endo soli no na tai kina percente bibike do na chame vida na $5 ng dollar bitu na nunggu electricity bill $1 ng dollar bitu na nunggu dabongo na account ni Y gona account ni vida tal ng dollar go sana vida tu ya ko na set tanga ko batigyo ya na set tanga batigyo no parameters na duin no parameters may na nomo may na nona duin kere na sing set taka na sole nangona nga sa sole ni kin na lavo ya sa vida saranga na sole na account data ba meron na lang kina vida me lako na account go vida na lang na account go vida na account sana ngai litin itu ana sana ngai do no na account ko nda dan to disposable income account na disposable income account go ko na ngai bata ko me na bikang ai via ta kabo ko ya sana ngai lako na disposable account so we sing do na lavo na cash transactions kito sanga me vale leitai Iyo. Rara sar kita tukar cumi Papua New Guinea, so it's not singin dona. Kabo, singin rendre. Rendre, sen. Totoo ka saranga. Iyo. Teman ni bulil kami maraw endong ko tarong chukmay. Ni serere ngombiak ka sana sa sumimbiak ni Empaysa. O klan ni bunga na Empaysa ro pa kaya ngatakati ko may vite. Iya, nakianam ni pamadal takachiko sambo raw ng matat. Iya, Dr. T. Sando na kabina ka nona lakumay na Empaysa. Balete niyo ko sa may ba visuta ka nonda pakasama. Nakian do pakasam takatunga na nochi me sulmay. Salok may na Empaysa sanda transfer tangan na ilawo may na num credit kinan dotel na phone number. Iya, open kambita tu nga no phone. Sanjina. So le sing kambita pa na phone. So le kambita nga no number. No customer number. No customer number kambita ko. Kaya le bang talento na phone go, computer go. Tu may Ngilandi, tu may Australia, tu may Samoa. It doesn't matter. Itu nga no connection
ina internet kuna lakin kiba ka mengatakan na digital phone se Vodafone kasi hindi bantuin tuita kasi hindi bantuin tuita ko kaya dona phone iyo na empesa stick itu ko stick tambe tu in Vodafone and transform in Vodafone in digital iyo keren duindu ya iyo oh yan sabi na kani sala ko menen pesa ambet sali lebur apa ta chiko dina kembali ngayon sa tos chicken ko na kena vital na tekiti ko na sole sana domingo kuwir nando bantak chicken ng pesa sara na mataw na banta kaya sana rarotal nga nanondalandia ni na sol ibito to batatok na kena baka ngatake Totoo ba ko di sebenarnya bakal lebsar bekem ni na semati kumai en buno ni semati kumikina en buku ni nonda may bitang no chikungo kay semitukan da kalung at sar da maraw na nona sulit tumen na nona ngauna meron may bi bulong with tipo baka biwatin babi ni nakatiko bi misis tukan en nona do bito ko ni be semi en buku ni kana di ba kitiko na nona software factory na nona kambani dona kanta talita ko benaturangan ko na buku ni nona reyawa teka buta ko na nona ko ruti ka na nona kambani software digital bat kena software factory sangai lako bata ko tutale na bitambana na bisi Pacific Papua New Guinea Vanuatu Solomoni Niue Tonga Samoa Tuvalu Kiribati sa andona kanta marutaka na vital no bat kay semitukana ni baka yalang kanga tikikenda ni ngone ngai tuki ngone ngai tuki seber ni ate ko na vital no na kabina ndi ko to vital no tiko bat kiro ba beauty toto kandi na be karo wase chiko baka beauty ni na niro may sema batati ko na vital no ni ko en non rotuku na bidanan rendre asatavo ko wase chiko ko na mate ni vital no vida na bula sauti saga tu kuno misistukan ke baka rawasya ni andonu ya na rendre ya posible na rendre donia na matinto vite ke sa ni ratata dolon na be katu bebira ko na be matinto ke na Pacific ko levana ti ko na nona kampanya ko da dondi na kalunga televu weekend na itoke wako sibi ni sa milevana ti ko na Tavioka Growers Association. So baka wikim ni sagay may siya may bakandua na programo ko. Kaya baka ni binakata mo ni Reda na no na italan no na mateningaw na ningwala nga na nungo YouTube channel. Talan no with Dr. T YouTube. Ninggay ngwala nga kina ni tambaka nga na basa rimba ni video. Ninggay ngwala so ni pangkarasar nedan. Sa latubot ko na ni video kaya sa arto sa may vital no kin arto ni lawlaw ni Tavioka Growers Association. Iya, maru tak sarvali na turangan ni penuabat. Penuabat may law. Go sa semtal mi go ko men may tumantal na vitalan no go naka iya isa naka isa sa talmay kunilega sa dulto dombe kasing talita kan nando to vital Saya rai dombe ka bengun ti sikoni beka sikoni buli man Tavioka flower sa kunilega darakan na mungal nga pakalilaya na vida na minito no mali kemi vital no takati ko na no kambani ko semi na software factory dalaka utali takati ko bale bu semi na rambele ko ni no mo bingarabi ko man nga ibiti nga go boy tiko kini ya
Ngo Vanuatu wili kituko na muata butamiliwa Vanuatu Solomon Niue Tonga Samoa Tuvalu Kiribati. Papua New Guinea, Fiji. Papua. Wow. Kita Dr. T, kita lebih tunga. Kita lebih tunga dua tunga mai Papua New Guinea, rua mai Papua New Guinea. Santina. Yeah. Totoka bako tu bendongan utaro. Iya. Na buku cunga ni Santa Mendo ni tunga na COVID-19 kaliwa na matera sala ko abu tunga na pandemic Yeah. Na nung kay baro nga listel na kaon dito ko naman ni Kemdo ni Ndongoling Ilandi sa Chipita sa Canada siya nga nindo na lang gabi Kemdo ni mundo pa na cloud cloud save social na kada marra kito ni tukutu baka na nomu ate ko na may nakambay ningo may basar ngona nomu tatandra may mendo ni tungo na runo dolo rusang bulkan duan dor bitalo chikinango. Saya nga Dr. T. Doon ang muna kita tiga pun software factory na runon dolo kandua. Kita boleh leru sambul karuan na nunggu tim ni software developers, na computer science graduates. Leru sambul karua. Yang ni kita untuk develop tangan doon system. Endo na machine ya cuci na lomani office na server. Uno ya kita connect ke chukina me develop ta system okay kana ono go misala kini Samoa me le implement ki development bank ki Samoa la ko saranga endua me le implement kana system ya Samoa tini Ronon dolu tini kawasi tin kalima sabi sa na nito ka kito sambil na nito source codes na source codes po na nakakito wala kakito na program kito wala kito sambil tayo na cloud nangon sambil kini na cloud. Diba kain do bikito chiko may Tonga, chiko may Niue, chiko may Samoa, chiko may ka, isindo na ka bikito. Meron do ita ka nga nanondra ka. Diba kain do na pat ni system merto develop ta ka. Yo chiko may Samoa, ena bibu ke may kinoko na bongya publish ta ka kito sa may retaliki. Yeah. Do na system kito bito may Papua New Guinea. Kuna company may Papua New Guinea na FESOLOS. It's a Federation of Savings and Loan Societies in Papua New Guinea. Lewalu chigo na Savings and Loan Societies, credit unions erto dabungo erto kota may nanorto system may na FESOLOS Nung kita implementasi na system niya, may na orto na lewalu go. Sing to bikito wala ko miki. May ala ko ikya implementa ka na system. Kito implementa nga niki. Kitong geto ko nang abi neto boy may Papua New Guinea, he's a computer science graduate may Papua New Guinea. Kitong geto na biko leta ka training. Angela ko buka 2 hours mela ko kebieng New Britain ame buka ko kaya ame leta ka training yuko keto ada kabe Solomon na Solomon Islands Development Bank na bagi South training keto takabanikan system keto install takanikan system keto taka training anike Kweta ka training chiku may Namandi Heights, on may ko chiku may Watuanga, on may ko chiku may Kulukulu may Singotoka. Ang sangga ingir may ko chiku ko na train na may Namandi Heights. Semi, ikuranin dola po na meeting na training. Oh yo sir. Olo nga may undang connect doon ang guposan ni Bibagay Ganga Taki Banga.
Totoka. O cika optal. Sarau tunga Sampun to nakaya. Harara sarana. It's so easy now. Nampange na credit union level kito neto client level to domi Papua New Guinea na Nest Fund Savings and Loan Society, 135,000 members. Doon raw tulsa wul kalimanon tolo na members, 700,000 accounts. Yelen do nga chuk may Papua New Guinea. Kakito may support ta katuyan ike. Dui men netong dui vale. Singin neto office netong dui vale. Sandin. It's amazing. Totokan din na sarangay o kani bakanga na tanra na may barong at chiko mo bak madalay na so na vocabulary and the kambia ka so na boso ni dabuti ame bakata na cloud o klani so bir na barong chuk merakais na tambe na cloud eron yun ni pa matatanga bato na utang ko yung baleto na cloud. Iyo. Hello. Iya. Na Hello. cloud Okay. Iya. O ni ronga na cloud no mo nga nawo nga ko tulo malang ron dito ang peka no di pamadal. Yan nandun ang peka no di pamadal. Doon binaga. Kasi nga singi cloud. Tipo ka cloud mo rin. Ito nga lang. Kamayalian na nito sosko. Dr. T. Na cloud ko. Where na bi company lelewa ki Amazon. Amazon Web Services, AWS, or Microsoft Azure, Google. Gorto na kallim mo. Liuchig na Amazon, AWS, tarabat juga na Microsoft. Hanggang chico sa irango Google. Meron na company level ko. They have data farms. Vida tu aya kana non ravale ko bitu ki non remisin le lebungo na misin le lebungo okay meminga ki mamge renta na misini le lebu ko juga ti mami renta kana misin le lebu ya iyo connect nga ni na internet ti mami renta kana na space na processing power kwe baru tako Amazon se baru tako Microsoft kito host value be Microsoft I see. So kito host value mbleto ni na platform kito ba taka na nito development kere na banking system, hospital system, land system, university student system Microsoft kere. Iyo. Nasole kito na baro taraching go na Microsoft based talaga iyo sana level na language na level tali na platforms na sem bawata. Iya. Mengay bulikin na sole. Iyo na sole ko ndorsa nga chi ndortal mo pigin kay mi ko. Don. Wow. Sa totoko mabuti. Dolo taman ni bulilev patali ni computer na mo libu baka kavo tu bike mami bunga bike mami sa kemem kali bulen university kem sangere tu bando na computer koninda viator bola kamatangani menda tepta kan ka bakanda rerti kuna tambakan dona kai ya ngon na numni bita bio kasarangango sa totokan din na ronga da bike muni na numni da buta to kumay na bika baya kabo bike mami o klan yun na ungit ke mami sa kaptalan ni memba dindiki si mana. Oh yeah. Kinasaranga I mean nungunang ko sa level na kaer para ratag weekend menda trada kinan dona system lay sarara nungunang ko pataka kito ale rosabul karotu ndonongon go kito sa level tunga na banking system batang na solingo go na tarambek nga go tole 5 bek nga le 5 andina iyo na matagali system bango na sole
Metor mandanang na tikibuki na Native Land Trust Board na tinika dia wal songa ka tolu. Na sistem ko na sole na 5 beka se lenduan rawa tamata na tara. Iyo. Yan na siyang sarni bangko na kena binaka na kena pawa. Yan siyang sarni bangko. Yung ko au design tanga au sule berto nito developer si ranyer tole tolu le vale lim. What? Iyo. Sa si sa para tagi bikianda na design taka na system para tagi bikianda na kena develop tagi na system program tagi na system sa para tagi na ngongo sa si dendre va takai liu iyo Sa totoo ba ko iti. Iya bento tal chuno kutaro na buku ni ira na dorbo no ngonele wa ira tumbuta kchumengo elebu be ira rabina kata mera murian na mawen ya pamuni se mera bina kata beka mera ta kabano na kuro imbeka ni buku na buku ni software development se programming na bingon sala da so chimando o na numa ber so makani tumtumbe rabarong chumena kabini kuwa eso ni bakasala na buku ni kurni buli beka sena rap merata kaba merlaki rawata kina na tamban ni bulo ni sa rawata tunggo se naka Dr. T dona taro binaka ngore belatan dona kana lele ni ngone rando email mai dia mer taro basala Dr. T dona ngonongo ngono binna kasaranga menta focus kino era na lubenda na mathematics maths beleta kewa ka na koko na no maths na engineering software na rawa dona lenga kito sarere chingoi vici beto eu chigo na USP Council. Au sarele chigo na lenga ni sam lunga chigo mai na nanda kila ka baka fika. Sa keto mai wakila kino keto na software development companies. Na company ni software development keto sa mai wakila na malum sa chigo na sa lunga chigo mai na nanda kila ka baka fika. Me avava mai nangunongo eu sa sing ni vinakata me ule hayat takamay dua na bachelor of men dua na ngone graduate mai na bachelor of software engineering no more eu sa na le wangara graduates ni mathematics au sana le wangara mai dua na graduate ni mathematics au sana gaindingi na course na wa mele bakawa na computer science software engineering courses au na mendua nga nambak au na dingi nga ruang bek nga mai na 100 level tolu mai na 100 level tolu mai na 200 level tolu na 300 level na university so ersing graduate na software engineering sana no mera training ngaki na mera running program nanonda degree in mathematics mathematics iyo ya nabuno keto sare chiki no keto sabi na katanga na mathematics graduate ketong ge me train te giranga ketong ge bako chira laga ni gori USP tor na course go tor na subject go first semester tor subject go second semester les mai no problem ranyo sa tiki busara mo sa program beton to nakango Dr. T nambaki runun dolu tin kawono kito taboda kina na system may na Nesfund contributor savings and loans kwa wa madal tachga 135,000 members yes counts
Kita tahu aqui na Commission Light namatay ni November 2016. 29 November 2016 crash na system. Lang nga balilibang ko, onteng nga balilibang ko, crash. Onteng itali, crash. Yaw sa tu kinibit. Kaya ang David Kandayaki, kaya nung team leader. Tinon na rumbe. Turangan ni Nando nga. Mista sabi nada na rumbe sa nano na dorbo ne sabi nada na rumbe ko. Turang apa kan tumbulang turang nguaning ko et sige bagi tulso bulu kadua nga ako Dr. T. World class. World class. Kero bontongan na wanga buka ke kero keli Sydney donetro nero rental ka kero bongi lewu. Sini kalau kero sakeli Canberra donitu director cuika kero kiriko reda mandana nitu code. Den dona ka reda kitu sing reda crash tu na system mai papo negin. Check ko bareda nero code bareda sing reda raw quest en dona ka lang. Bongi chungaya cingkaro ako kero sa dawili stel mai Sydney kero driver nga mai kero buka nga ni kele rental car Canberra bongi cingkaro ako rental car listel mai Sydney. Eyo. Ocha kero buka i Brisbane ina Microsoft. Mertuli check ta kasi ta ba lang kasi na system mai papunigin. Pertu singre raw. Kau cerro na madawa. Kitong gaireda nindong na parenthesis. Doon na parenthesis. Ali. Kung na kanilinga na mathematical problem. Kito sa babinibina ng kalo ni kito reda raw. Balata na lines of code is million lines of code. Singi karora mo lebar ito may mong gerida go sana ya sa kalunga sa iyo kito replace tak nga ya dua nga naga boom tandola na system ya dog may nikwa dua lang na parenthesis liliya. Kaya belum sana binakatinga cukup na fika. Fika. Awat sarang bantuan may nangono ya kinangono ko bantuan ko recruit kira na software engineers para la ko chumengo ito sa ala ko sarang averame averando graduates ni fika. Iyo. Kibuka keto asing software na problema siya. Kita sumelistal na vida ng milyon ya 3.9 million mikro sumelistal. One small parenthesis, so I don't want to take the risk no more. Yeah. Recruit mathematics. Metu kuni bernangone kuni side step taka na mathematics. Kawan mathematics. So, yang doon sa mitaro ya, kaya ka wala ko na software development ya. Sangge chiko, kaya ka wala ka na arts na design chiko na kimia ina IT system. Doon na area vinakan ko Dr. T. Iya. Kaya na nonda, kaya vinakan na design. Na at beto yaw singi artistic yaw singi artistic person yaw singi singklan drawing yaw singklan color schemes na daw so tiya singklan katin sa singi kay tapi manda sa ngay singklan to Dirasa que berbalik na kaya namumulmul mungkin na cukup may so na rendradur may lomay. Yes. Toto kasaranga. Yo, Sedikit your strength.
Iyo, itu kok na kebukara via takaba na merala ko na software juga no, lew saranga na kuno ko. User interface and user experience design. Eh? Kuno ko era yang kino era na kan non mesa na downdraw ini era kila na color schemes. Kaya kila color schemes lolo se bulu se tam se iyo. Buona bunua na yang akina na ka so kebukai so sing vinaka na mathematics. Yeah. Meron ako natambanon ko user interface, user experience. Pwede man ko nangono sarangan dorbital no chikino ko upang karati ko en dua ko specialize in user interface, user experience design. But sing to sir kung experience na kango. Well, sa contact wa po, sempre nin ko la ko may experience in user interface, user experience design. Reda, que pala sa rin do ruka di saranga na patapatang goy que kaso era kila indo chico meralak mingo merbitar tarmiki kemuni. Kori saranga. Que bakar bang taga chico na Adobe XD Adobe XD. Adobe XD sarana kabo che so na user interface, user experience. Gaira kontek nga yan ni Dr. T. Gaya pa ako tanga may biyo nondra ka. Iyo, bila tani go kito binakatanga for this specific purpose. Go sole. Sole kito kila nira na bang takabali na marama. So na kena design taki patterns na color schemes na kakeve mena met taki na marama. So ina sing vina kami dua laku tunga mai sing experience aku sampuna na ka na tutal nga verna de sombe kay barong tumingo era kila era bangata kana Adobe XD era renda ka na user interface, user experience design meron kay bitar na mai berarti ni na yang weekend na sole na yang kaya weekend na sarana and kita na soma sing free. Oh, Reda. Sabi bong gitsar nga ya, totoka. Ninayangan na soli weekend, Iyo. Isa. Nadaptal na naman ni tuba-tuba iti ko, may baleti soli. Era nyo ni tuko na weekend mami ni kabinakan ni sige kuwa. E na nadorbital no tiko. Iyo. Ni tuba sa chinggo, na leoni timi ni sole, kwa sa liuta chinggo Mrs. Maria Bola-Bola, itu sabaro takachingon do na ibola bakarawe siya na strategic plan. Strategic plan ni company na sole. Santin. Na ibola bakaraungo kito nangelay sulia verto na Reserve Bank of Fiji. Santin. Iyo, berarti ni ko fintech. Kita singin bangge, kita singin ni technology, kita sa fintech. Kita sa tambi tu indo na bonua. Kita sa singi bangge, singi credit union, singin ni technology, it's a fintech. Yung ko na Reserve Bank sa Wanda Borotur to so na regulation. May regulate ka na fintech companies bata kito. Gerto sa Wanda Boroto ka doon ka na sandbox. Sandbox. Na sandbox ko muna sa ano chikin nito design ta ka na sole sana gali test ta kin sandbox. Gerto na biya kila. New transport na bang ko nilabo bikango aben nilabo ko risisyan. Merto testa ka kede nas ve scenarios kede ina sole. En testa ki na sandbox ni Reserve Bank of Fiji. Iyo. Totoo kasaranga. Iyo, so nanguna nga sa na-approve kina sa ating
Sate di saranga na sole na kampanye sole. Isa totok sa Iya. kibam sa banu ni binaktuyan ni nando talango nandor na mibitan lo kini muringo sa Iya. na chikmen to tala nakyan na iba madala Iya. menang kay ba mureto nga nanong de tostoso Iya. nanong kambani kibam banu ni binakatu kibam marotak manangan indo nang ni toke bakate kemuni semi ni luta katiko na tambananggo sa barungal mengo mereya bola-bola dari na binding takin do kakaba binding takin do saranga me bakanu ni pamatal tak meya na sole endo na kemi na bantak bakali na marama ya sa ngalak talang me ngondo marama ngo di maduata pamatal tak mo san parete marama ni welim Oi, maram ni wele. marama ni welim iya totoka Daraka na libu ni non rababi ni binakachung mingo na bibekani nakabalibu Marieta ringa moto chawana buwa ni bono lele rababi ni binakachung mingo wil talaki na tumi Dubai Safair nakabagalew iya isa nakabalib sarabi kemunike na semati kumana vital no ni kuwa samburong-rong binaka keruana no mochi kun batanama ni robital no ke seminang bula mata bit sauci ya rona ya uwa ya awana nu memikro tol na ni puasa ka ko meleka-leka nga iya ramo kita kana mo pamatala sebenarnya bita ko nito rubital no ndo nga mo wasi di biba ugeti ber na bakarong chukumay na buku ni Stolic na buku ni Tapioca Growers Association iya abang ni jin lebu na dendre kitu lako kuso cinggo beleta na covid tin kadewa pa umbia cigu no dabonua wan dendre ta kabali lenga netu do tampe vata wan dendre ta kabali na kena na taka ninggang gini Tapioca, wande de tatanga wali lena ne tundu bibsaki batake na kanisole, bete kitu sabi bibul kaje. Do bina kabi kitu tambe bata kitu vital noa, munti bata vital no taka na board. Nanguna talentor sana may sote kina na nanguna katraba usana Ausapo ano itu, God willing, ni sana rani waritaka na user interface ni Sole. Dono. Napataw simana na mendaruna sanga mendaruna hayataka indua kenandau ni Adobe XD ni user interface user experience design. Binaka mende talking but raw mula kay Vietnam, Philippines, bete tuika so rata ka na kango. Yan binaka sara ke pagkain do tauke. En no na mesa na kango. So me ka mento saka pun mi vital no chumuta nga bango. Au sabi na kapsara yo me rosare de sarga mai. Rosare de sarga. So lang bango sar Iyo. So, meron so tanga bali lai. Chico so nandre lalai. Bibus sakin boleta na damo so mabuto ga do bikin go. Ya usapan ni pinakatuni na nangundur sana sotalikin na kateraba. Sana binakato umundang usabi nakapsaranga mo baritak na bagang take na user interface na bang attack sarana na mobile no talbon statu na bango mo baritak na screen meron ni reda na bitokan ni barong cumay sa totok binaka bali besar kembali ni binakatu ni natos binaka nam doy tostos kana bangang garbi kem ni na barong tikumay ke bakaw ni kilain dua nanomo ni ngonsalin bitartar baka biwakani endo kila na baka ngatak ni Adobe XD kena user interface kena user experience and tamban ni beka baka mona liba kira-kira nga mo ni bitartar nga may be semi tukana
na buku ni non to bagangar tiko ni sa tos tiko na sanga men na vakanduri na sole na sole na yang raram pasaranga weekenda na itoke kung kina na tiki ngonongo o betora mo babi di binaksaran bali bikim roba ko biutini semi na nomusile na nomungono mena nomungono soso meto mi vital no kina kabina ni ko bikim doni songo ni tabio ko Growers Association keto sa bag ni binaksar tuyani na nomundo sa sanga baka bini binakchukan bikim mundo na nomuni bibalong kang gataki bikim minituki bako sibi na baka ngategin ingele na kena may sangay menggang gina tabio kan din tas tapo chukan rendre me baka ni ba madalta kaya semi ya kima misa kilatu ini nando ngona lek ngamingo sa nandola tal ngoni sala sa nandola tal na ingangi kambing bimbek nga na usto nga ya to sa chuk nga na tite bikim ni na bakangele raw bikim ni na tite pakatal nga kin bikim ni na dorbo ngone leo ni politiko ke baka ni be baka mure na ngon sala sa nanona tambani takada ko semi tukan sa baka madal takamiya ko na matay sar nga na fika bakatal nga kin bikim ni nando tiko na tambani ni design ratal nga ni laki dakadaka na tambani tip kinongo semi isa binakabali besar semi kita sa baka nini binakten bikim do na buku ni song but do nando ni tikongo yung nita ka din na to si binakati ko na nung do Tukana Bakery na buku ni Baba bisa na nakabiti ko Mrs. Tukan. Valeu, Dr. T. Valeu, Carlos. I'm always excited. Usaan doon nagkanagumaraw niyo lang may na bata-bata ko. Saban ni binakatiani, we bakalong atay ni Kalo, we can rawa beauty kinanong do tabilew. Rong karapat sito. Nakabaliw sar semi ba binibinaksara ni bali bikim raw dorong kay sotal ng ono memory. Sandono. Nabalew ni mo komanda. Naka mo demanda romoade nakabaliw sar. Isa nakabaliw sar bi kimni na sema tikumay nitakan na vital noya kay semi Tukana nona ngoli tikumay na vital noa na buku ni songo na tabio ka Growers Association iya suletal nga ko na nonangone may pamadal taka bakalek bikenda na programo ni non natambana ni computer sa na software development no na kampanya ko na software factory totokan din na dari ng kondongan ng ngone nga ito kay turangan ni Bonobatu sana ulaw da marutakan ni angole may nabida na bula sa hoti buli nga ng buwa laki buli talaga ko ay ratsukuna laki baka hoti ano na buli Maris Brothers High School laki duro sarano ko na university ni Deva Lodala yan da marutakan na bulan rende sto staff may nang ngone tumba ka mekina iya na bono itu kinanggo sarita nga na bimbi ni Jesus may bale baka talaga kina na bimbi ni Sokalo kena bakaluudi na nonda kalole bo chova yan da marutaka ni suletu na nona ngona naturangan go semi Tukana may dono na bakumadala weekend na sino pinakanikwa o sana bakumadi to kay bikim ni todok sara binaka bakalib sara bikim ni na sema ti kumay na kay pinakanikwa singlo to lev tingoy Hawaii singo bakarombo ko ti kumay viti bakon ni binaka bikim ni na ti ko nesa sa bakasuba no sorry no muni songo tumbuti kongo nuitakan ni yoni na bakumuriya na lawat tu sambi te chukumay na matintu na buku ni nonda mbule kambimbi meratang umay na lubenda me lebu na kanakanan raw lebu na ngunuway lebu na bakadeng medab na ngunu sana utikin na curfew siya na songutumbu singa buke lulumbe kan mata katumay asapa madani ni mode na bakarong tikumaya bimamanga ni awongo kero na vital na tikukina kay panapasan do na kamakam panapasan do na kamakam turangan ni telew ngoli tikumo ko mikro may vital no taka na tamban ni tikumbulombula siya masarchuka kena vital no sa deo tingango na tabi ko Growers Association pata kay sorry o sana ba ko mo dito ko yan lang kay sota na walu na kaloko nangono may viti nakabakalevo na kay sota talitiko na nero vital no kay panapasan do na kamakama pinakabakalevo ni mo taka